Oh. Oh, yes, hello. Giubo lagi ko, sakit kayo kung tutulan. Ha? Ansa? Di madungog. Isa na itao, manggut iabot. Oh, hello. Gini agawa mo. Oh. Oh, unya. Yang hapon. Tesa, balik lang tawag. Hello, Tesa, palayo ko dire. Hello. Gini agawa mo. Ha? Ano magsimang kag sunod-sunod dire? Walang signal ba? Oh. Hello. Tesa ragod. Sa may problema ni mo ganong dito ka ba? Hawa ka rin kinakoy ka istorya. Walang signal. Ang puyo, bantay kang musunod ka ron ako. Put. Muka mataaw, kita katarog istorya. Hello. Oh. Gini agawa mo. Ano niya? Ha? Ano ka? Hello. Hello. Dungog na? O, mato lagi kunyang hapon kay napa ko'y buhaton mangod karon. Ha? Oh. Kaila ko ni Princess Romero apelyido. Oh, taga Davao man na. Kaila ko niya. Ah, katong Bukalis. Oh. Bukalis man sa banda. Dali lang ha. Isa to? Oh, Bukalis na sa banda. Walang signal, mangita sa kong signal kadali ha. Yes. Ha? Gini. Oh, Daog jud. sige. Tanawa. Daog. Daog. Lambat. Oh, kadali lang. Dali. Pasa ba? Kuan maguding lugar na mo dire rang naay signal Pasa ba? may pasa. Oh, good. Oh. Dire rang naay signal niya. Sige. Dali lang ha. Prasyat. Tanawa. Siap jud. Tura. Dire ra man kung naay signal nga lugar mo ning naay mga Pasa, tao nga moadto dire. Pasa ni drone. Tura. Yes. Daog jud ni. Isa. Hello. Talungan sa. Oh, tura. Oh, pasa. Saba. May signal ba? Saba dia. Ilom. Nagtanong kong dula ba ay kung sa muka. Ay, final na niyo? Ako ka istorya ba magsira ka. Sa manang final na ni ba o di ka mo tanawan eh? Kuha ng basketball. Daog ni ron ah. Saba dia ron. Nawa. Oh, tura. Tura! Tura. Pasa. Tura! Good. Mayo na. Daog sa kara. Di na mag-contact niya kung gitawagan. Panor ko video dire. Mung gikuha ng signal, hawa diri ba kay di Importante kini ba? Nakoy kuan ani. noon makontak. Final ni ay kung sa muka ba? Ay. Oh, tura. Pasa ni Don James. Dang! Kanagod! Bantay. Kwa. Dang! Idang! Gini agawa mo. Oh, fourth quarter. Tarong nga. Oh, hello. Tura. Dire ra man gyud na signal Pasa ba? Oh, good.
bantay spaghetti. Ha? Bantay, bantay. Oh, good kana. Daog na jud. Sa bantay. Di ba na ka diya di ka magsabak? Final na ni ba? Live yan ni live. Pasa. Bantay. Oh, kana good. Shoot, Tris. Good. Pasa. Pasa ba? Oh, sige. Tris. Oh. Bang! Sini. 1 minute na lang, 1 minute. Pasa bantay. Gini ako ba? Bantay. Bantay, Tris, Pedro. Yes! Daog si Juan. Daog lickers. Yee! Lamat. May Junis Kwan man, no? Sunod pa ron. Oh, tanawa. Sunod pa ron. 1.5 nya 100. Nawa. Lickers. Tanawa. I-play meron. Tanawa. Tura. Tris. Oh, tura. Bang! Oh, tura. Pangita natin yung cellphone dito. Bangaan mo. Nangal mo. Para atay kang mamaw niya. Mama to ba? Atay kung di makita drone. Pili mo dito ron. Tara. Padayon. Replay na ni. Oh, tara! Pasa! Banggay, dipin. Agod. What's up mga katang no? Mag-shoutout na po meron. So first is shoutout kay Princess Rose Romero from Davao City aka RR. Shoutout Lods. God bless. Then shoutout rin kay Juna GM Lawian. Then kay Fritz Nino Diaz, shout out from Barangay Mapula. Then shout out kay Anthony Redosala from Bataan. Then Pata Gaming, shout out. Then Bulitoy TV sa YouTube channel, shout out. Then kay Joy John and Cardines Oponda, shout out. Then kay Nestor Laurio, shout out. Kay Marcia ng Japan, shout out kay Marcia. Thank you so much, solid supporter. Then kay Los Bolpango, shout out. Then kay Los Padilla, shout out. Then kay Rahad M, shout out from Riyadh. Then kay Palsal Sapare from Dipolog City, shout out. Kay Kim Villamor, shout out na rin. Then sa asawa ko na si Regina Villamor, shout out. Then kay Nas Canciancio, shout out. Then kay Patak Judy Resurrection, shout out from Cotabato. Then kay Chokes Harris Vlog, shout out from Kidapawan City. Then Arvin Puera, shout out na rin kay shout out kay Nubami. So first commenter na to dere sa one, shout out. Then kay Tikwil Music and yung main channel BSL Biner, shout out YouTube channel. Then shout out kay G4 Vlogs, YouTube channel niya G4 Vlogs, shout out Lods, kumusta? Then kay Arnold Huhialaw, shout out. Then Riven Siniaria, shout out from Libertad. Ay na daw siya i-crash kinsa ka ni kaila ka ni King Riven Sanoria PH. Okay, shout out. Then kay Chris Pagayaw, shout out rin kay God's Gift. Then Edwin Camacho sa Dapacar City. Then shout out na rin kay FMC from Dubai. Then Jay Watas, shout out bro. Then Anthony Redosala, Marvin Patubay, shout out kay Marvin Patubay sa Angeles City. Then John Crisolas, Ken Posa Gutierrez, shout out from Basilan. Then kay Cutie, hello po, shout out watching from Qatar. Taga Managa man sa Davao del Sur daw siya.
So, kana lang akong ma-shoutout. Ikaw yung shoutout. Shout out kay Kwan Alan Meljon Morales, kang Jobert Pulangkos, Mike Junaldo, o kang Mike Corridor, kang Zidmark Istuista Maruna. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.